Jele ḓivheaho ya Maṱatshe Ndanyana Thohoyanḓou ina vhafariwa vha tshivhalo tshipaḓaho zwigidi zwivhili hune kha vhafariwa vhenevho vha tshivhalo tsha ḓana ndi vhafumakadzi. Matshiloni a ṋamusi ndi vhaofisiri vha muhasho wa ndulamiso vha bva fulo ḽa u guduba zwiṱokisi zwi songo lavheleliwa. Kha fulo ḽeneḽo o tumbuliwa zwishumiswa zwi siho mulayoni zwi fanaho na dziṱhingo khwalwa, zwidzidzivhadzi, zwihali na zwiṅwevho. Kha jele iyi hono ḓivhigwa na zwiito zwa u ṱhaselwa vhaofisiri. Incidents we do have, but they're isolated. Why? Because we continue disrupting the flow and the chain of activity of the illegal groupings, or what you would call gangs, in our facilities. So this type of searches that are surprise searches, they actually disempower the gangs. They disempower those that want to plan utilizing our own facilities to commit crimes. Muṅwe wa vhafariwa we a lingedza u ḓivhulaha kha fulo iḽi musi vha khasho ya SABC vha tshi khou dzhia zwifanyiso hu khou sumbedzisa uri o wanala ana ṱhingo khwalwa na zwidzidzivhadzi. We have some of those offenders who utilize those objects that we find here to cut themselves and all. That's why we need to search, because we need to take them so that they can also be safe themselves. So this one, in the process of the searching, then they discovered that he had this. Before they could take it away from him, he started using it to cut himself. But we have medical services here who are going to attend to him. We have psychological services here that are going to attend to him, because some of them have got psychological problems. Nga murahu wana dzilafho kiliniki ya henefho ngomu, mufariwa uyo o ḓo fhiriselwa phanḓa kha vhuongelo ha nga tsini u wana dzilafho.